Саламатсыңарбы балдар? Кандайсыңар? Жакшы салып турдуңарбы балдар? Мандайыңар жакшыбы? Кутмандуу күнүңөр менен балдар. Карагылачы балдар, бизге кыш мезгили кирип келе жатат, Кыш мезгили силерге жагабы балдар? Саламатсыңар, биз кыш мезгилинде жаңы жылды майрамдайбыз, Карагылачы балдар, бактырактар баары аппак түскө боёлуп калыптыр, балдар. Балдар, биз кыш мезгилинде досторубуз менен аяз ата жасап ойнойбуз, Чанат деп ойнойбуз. Силер да ошентип ойнойсуңарбы? Саламатсыңар балдар. Келе балдар, бүгүн биз Аяна жана Эржан деген досубуздун ойнуна күбө бололу. Ay karacı, eşke sonuna bakar cevaptır. Eşke barıp oynayıp geleyince. Eceke, men de baram, Ercan, eşke çıkpaysın bu. Bağdağdın bağ içine deyip oyunu varsın. Azı, gütüp dur, göbünü giyin alayım. Балдар, бүгүн бизге Аяна менен Эржан ырда берем дейт. Кана эмесе, чогуу ырдайбыз алардын артынан. Eşke çıksama kaktap. Mana hapa bak. Kar kalınca salıptır. Karasangar kısıktay. Kara küçük mısıklara yapak olup kalıptır. Балдар, силерге Аяна менен Эржандын ыры жактыбы? Саламатсыңар. Анда эмесе балдар, Аяна менен Эржандын ырыны үй тапшырма катары жаттап алгыла. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат балдар. Саламатта калгыла.